و همون سرمایه گذاران اگر تشکر گفتنی باشند به کی باید بیان؟ تشکر واقعاً به اندازه‌سپارندگان آلمان باید روانه گردد. توجه خیلی زیاد بود به زبان آلمانی. در حقیقت من می‌دانستم که زبان آلمانی در اینجا مدتی طولانی نقشی پیشبر را بازیده است. واقعا یکی از آهنگسازان توانای ما جناب فیروز بهار شهروند آلمان هستند. Es gibt ja weit über 10.000 Tadschiken. در آلمان بیش از 10,000 تاجیک از جمله بسیاری از رسامان زندگی می‌کنند. سفارت شما مثلا در اندیشه نشر یا ترجمه، بهترش ترجمه همین اثر نیست یا یک اثر دیگر گیوتی هست با نام سردن یونو ورتر، رنج ورتر جوان. گیوته در مبادله شرق و غرب نقشی مهم بازیده است. در برابر حافظ درود بینندگان عزیز، برنامه نوبتی چرخی گردون است و مهمان امروزه ما جناب یورک شوگرف، سفیر جمهوری فدرالی آلمان در تاجیکستان. خوش آمدید. و سوال اولی من این است که در این روزهای بارانی بهاری شما و عموما سفارت آلمان چه حال دارند؟ مقصد سوال این است که در این سال نو تقویمی مثلا شما دنباله کدام نقشه‌های نو هستید؟ Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Es freut mich sehr, dass ich از استقبال گرمتان خیلی منت دارم. خیلی خرسندم که امروز امکانی صحبت با شما را دارم. به ما آلمانی ها این که تاجیکستان مثل آلمان 4 فصل سال دارد خیلی پسند است. زمستان در کشور شما با وجود آن که نسبت به آلمان سخت‌تر است اما کوتاه‌تر است، از این رو ما اقلیم شما را خیلی دوست می‌داریم. ما حالا در فصل بهار هستیم و من شخصاً باران را زیاد دوست می‌دارم. این به ما امکانیت می‌دهد که استراحت کنیم، اما آب چیزی است که همه ما در این جهان به آن نیاز داریم و خوب است که بعضاً باران میبارد. هدفهای ما برای امسال اولا نگاه داشتن آن چیزی است که تا این زمان به دست آورده ایم. Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. سلامت باشید. ما در عرفه 34مین سالگرد برقراری مناسبت‌های دیپلماتی تاجیکستان و جمهوری فدراتیوی آلمان قرار داریم. شما لطفاً بگویید که تاجیکستان و آلمان اینها دوست یا شریک استراتژی اند و یا که به نام شریکند؟ Ich habe in meiner Ausbildung eigentlich gelernt, من درباره عملهای فرهنگی و مانند بازار سالینوی یا دیگر چاره‌بینی‌های فرهنگی و مناسبت‌های خوب سیاسیمان فکر می‌کنم. اما بسیار چیزهایی هستند که باید بیشتر رشد کنند. هدف ما تمرکزی بیشتر به تبلیغ سیاحی و گسترش مناسبت‌های اقتصادی میباشد. من در دوام تحصیلم فهمیده بودم که دولت‌ها هیچگاه به همدیگر واقعاً دوست نیستند. خلق‌ها و افراد دولت‌ها می‌توانند دوست باشند. دولت‌ها تنها با تاریخ مشترک، ارزش‌های مشترک و مسئولیت مشترک واقعاً به هم پیوند می‌شوند. از این رو من می‌توانم بگویم که از نگاه مردم ما واقعاً دوستان نزدیک هستیم. در تاجیکستان به آلمان مهر و محبت خیلی قوی وجود دارد و این احساسات در آلمان هم عیناً همین طور است. ما مردم تاجیک را خیلی دوست می‌داریم. همچون مردم کوهستانی. از نگاه مناسبت‌های بین دولت‌ها ما حالا با آسیای مرکزی شریکی استراتژی داریم و دولت آلمان واقعاً یکی از اولین دوستان پس از استقلالیت کشور شما شدیم. ما 1 سال پس از استقلالیت تاجیکستان مناسبت‌های دیپلماتی برقرار کردیم. من می‌توانم با اطمینان بگویم که بیش از 30 سال ما کوشش کردیم که با کشور شما زیچ همکاری کنیم، کمک نماییم و این گونه مناسبت رابطه ایجاد می‌کند و دوستی را تقویت می‌دهد. zu helfen und auch sowas verbindet und schafft Freundschaft. سلامت باشید جناب سفیر. واقعا مردم تاجیک و آلمانی یک از اگر به تاریخ نگاه کنیم اینها هر دو مردم آریایی هستند. شاید این مناسبت خوبی یکدیگرشان به این خاطر باشد.
Also diese Frage ist natürlich für einen Vertreter Deutschlands албатта посух додан ба ин савол барои ман чун намояндаи олмон душвор аст, зеро тавре ки шумо медонед мо давраи даҳшатноки диктатураи фашистиро аз сар гузаронидаем, ки дар он истилоҳи ориёӣ барои нобуд кардан ва куштани 6 миллион яҳудӣ нодуруст истифода мешуд. Аз ин рӯ ин истилоҳ дар олмон дар асл мамнӯъ нест, аммо ман бовар дорам ки мо решаҳои таърихӣ ва этникӣ дорем ва аммо он чизе ки барои ман муҳимтар ба назар мерасад ин аст ки мо бо арзишҳои муштарак ба сӯи оянда пеш меравем ва якдигарро дар сатҳи инсонӣ хуб дарк мекунем. voranschreiten und dass wir uns menschlich gut verstehen. سلامت باشید. جناب سفیر، وقتی که در همین تاجیکستان به هر گوشه و کنار و منطقه های دوردست میروی، لایحه‌های ترغیباتی است. زیاد میبینی که مثلا فلان لایحه در اینجا با کمک آلمان مثلا عملی شده است. همین من میخواستم که درباره همین لایحه‌های اساسی آن و ما کم کم معلومات دید. مثلا همین اگرسرویس یا همان ولت هونگر هیلفه، این چگونه تشکیلات است و این دم تا چی کارها رو انجام داده است؟ بعد فعالیت جی آی زد در تاجیکستان از چی عبارت است؟ مثلا باز کدام تشکیلات های اجتماعی یا بانکداری هستند که ما نمیدانیم. یکی از ساحه‌هایی که به نظر من آلمان از همه بیشتر سرمایه گذاری کرده است این ساحه تندرستی می باشد. درباره لایحه‌های این ساحه معلومات میدادید و میگفتید که تا به این دم چی کارها انجام یافتند و چی کارها در نقشه هستند. Ja, das ist eine große ин як саволи муҳим аст ки ман ҳамчун сафир албатта бо хушнудӣ ба он посух медиҳам. ман фикр мекунам ки мо аввал бояд байни кӯмакҳои ҳукумати олмон ва кӯмакҳои хусусии олмон фарқ гузорем. шумо дар ин ҷо аз агросервис ё велтҳунгерҳилфе, яъне кӯмаки ҷаҳонии зидди гуруснагиро ки бо номи агросервис дар тоҷикистон маъруф аст ном бурдед. ин созмон асосан як созмони хусусӣ аст ки ҳарчанд ки он маблағгузорӣ аз ҷониби ҳукумат мегирад, аммо асосан ба хайрияҳои мардум фаъолият мекунад. ман фикр мекунам ки зикр кардани ин муҳим аст, зеро он инчунин нишон медиҳад ки олмониҳо омодаанд бо рушди ин кишвар саҳм гузоранд. агросервис дар 35 кишвари дунё фаъол аст. дар ин ҷо дар минтақаи осиёи марказӣ танҳо дар тоҷикистон. ҳадафи асосии ин расонидани кӯмак бахусус дар минтақаҳои хеле дурдасти кишвар ҳалли низоъҳои энергетикӣ, мубориза алайҳи гуруснагӣ ва беҳтар кардани кишоварзӣ мебошад. ба андешаи ман дар ин соҳа мутахассисон хеле муваффақанд. ҳамчунин созмонҳои дигаре ба монанди каритаси олмон мавҷуд аст ки барои кӯмак ба мардуми кишвар корҳои зиёдеро анҷом медиҳад ки ин ҳам бар асоси хайрияҳо асос ёфтааст. ё бунёди шпаркасе штифтунг ки дар соҳаи қарздиҳӣ барои корҳои зиёдеро анҷом додааст. сипас боз як созмоне буд ки дар соҳаи омӯзиши касбӣ кор мекард. ҳамаи инҳо ташаббусҳои хусусии олмон мебошанд ва саҳми бузурге гузоштаанд ва то ҳол ин корро идома медиҳанд. салиби сурхро ки дар рафъи офатҳои табиӣ фаъол аст низ метавон зикр кард. шумо метавонед фаъолиятҳоро дар саросари кишвар пайдо кунед. ташаббусҳои зиёди шахсони алоҳида низ вуҷуд доранд, мисли доктор Камп, духтуре ки дар Тоҷикистон як созмони ғайриҳукуматӣ таъсис додааст ва ҷарроҳии дандон анҷом медиҳад. ман соли гузашта бо як гурӯҳ духтурони чашм вохӯрдам ки барои фаъолият ба ин ҷо омадаанд. ташаббусҳои хусусии зиёде барои кӯмак ба одамон вуҷуд доранд, аммо аз ҷиҳати маблағгузорӣ албатта муҳимтар аз ҳама ҳамкории рушди давлатӣ аст. олмон дар ин ҷо бештар аз 20 сол фаъол буд ва мо ду созмоне дорем ки барои татбиқи лоиҳаҳои давлатӣ масъуланд. яке аз онҳо GIZ ё GIZ мебошад. ин созмонест ки асосан таҷрибаи техникиро барои татбиқи лоиҳаҳои худ меорад. über 5 Milliarden Somoni in den letzten 20 Jahren hier im Land investiert. سلامت باشید. همین یکی از ساحه‌هایی که به نظر من آلمان در تاجیکستان از همه بیشتر سرمایه گذاری کرده است این ساحه تندرستی است. همین لطفاً بگویید که این در دایره کدام لایحه ها بیشتر عملی می شود و تا این دم کدام کارهاش انجام داده است این لایحه. In der Tat ist das ein Bereich, лоиҳаҳои ин созмон соҳаҳои зиёдеро фаро мегиранд
аз ҳифзи муҳити зист ва тандурустӣ то коҳиш додани тағйирёбии иқлим ва барқарорсозӣ. ва аз тарафи дигар бонки олмонии рушд KfW низ ҳаст. ин бонк ки дар ниҳоят маблағгузориро дар дохили кишвар ташкил мекунад, гап дар бораи сохтмони нерӯгоҳҳои барқӣ, инчунин барқарорсозии ҷангалзорҳо, лоиҳаҳои тандурустӣ ва намудҳои дигари сармоягузорӣ меравад. дар маҷмӯъ мо дар тӯли 20 соли охир дар Олмон танҳо дар ин бахш аз 5 миллиард сомонӣ сармоягузорӣ кардем. дар асл Олмон қариб дар ҳама соҳаҳо дар ин кишвар фаъол аст. ман инҳоро вақти сафарҳоям мебинам ва воқеан ҳамаҷониба ҷолиб аст. масалан, мо бонки олмонии рушд KfW дорем, ки ман аллакай зикр кардам, ки сохтмони беморхонаҳоро ба маблағи беш аз 1.3 миллиард сомонӣ дар Тоҷикистон маблағгузорӣ кардааст. ин шояд 20 беморхона мебошад, ки асосан ба назардошт ва табобати бемории сил нигаронида шуданд. инҳо фаъоланд, аммо инчунин танҳо дар сохтани як низоми ҳамаҷонибаи тандурустӣ ба монанди беморхонаҳои минтақавӣ ё вилоятӣ низ дар саросари кишвар фаъолият мекунанд. GIZ аз ҷониби худ дар беҳтар намудани шароити беморхонаҳо низ фаъол аст. ман як бор ба як шӯъбаи модару кӯдак дар вилояти Хатлон ташриф овардам, ки дар он ҷо мардуми Хатлон аз он ки тамоми таҷҳизоти олмонӣ пешниҳод шудааст ва як шӯъба бо арзиши чанд миллион евро васеъ карда шудааст, хеле миннатдор буданд. дар ин бора як қиссаи ҷолиб ёдам меояд. вақте ки ман дар як минтақа дар бемористоне, ки аз ҷониби Олмон муҷаҳҳаз шудааст, дидан мехостам. дар дари даромадгоҳи беморхона лавҳаи як созмони рушд аз кишвари дигар насб шуда буд. ман гуфтам, охир инро GIZ бунёд кардааст. аммо онҳо ба ман гуфтанд, бале, GIZ дар дохил 3 миллион евро сармоягузорӣ кардааст, аммо дари даромад аз ҷониби кишвари дигар маблағгузорӣ шудааст. аммо аз шӯхӣ берун, диққати мо на он қадар ба намоиш додани кӯмакҳоямон, балки ба самаранокии он равона шудааст. ва вақте ки мо дар бораи GIZ суҳбат мекунем, ман мехоҳам ду нуктаи муҳимро қайд намоям. яке аз онҳо тамаркузи воқеӣ ба нигоҳубини модару кӯдак дар саросари кишвар, васеъ кардани беморхонаҳо, шӯъбаҳои хурдтар ва лоиҳаҳои дигари ба ин монанд аст. ва аз ҳама муҳимтар, он чизе ки мо якҷоя бо дӯстони амрикоии худ дар тӯли солҳои зиёд қариб дар саросари кишвар ба даст овардем, таъмири марказҳои нигоҳубини тиббии ибтидоӣ аст. пас аввал иншооти қабул барои беморон, ки ман дар бисёр минтақаҳои дурдаст дидам, ҳоло дар ҳолати хеле хуб қарор доранд. аз ин рӯ ман фикр мекунам, ки мо тавонистем аз он чизе, ки дар Тоҷикистон дар ин соҳа ба даст овардаем, ифтихор кунем. дар Бадахшони кӯҳӣ ҳам шумо ду нерӯгоҳи барқи обӣ сохтед, ки яке аз онҳо аз сатҳи баҳр баландтарин дар ҷаҳон аст. ва агар ки кунҷковӣ шавад ҳам шумо гуфта метавонед, ки маблағгузории ҳамин лоиҳа аз куҷо аст. масалан, тасаввур кунед, ҳамин ҳозир дар бораи таваллудхонаҳо гуфтед, агар ҳамин мардум хоҳанд, ки ба касе сипос гӯянд, ташаккур гӯянд, ҳамина ба кадом ташкилот гӯянд? сабабаш ҳамин аст. ба ҳамон сармоягузорон агар ташаккур гуфтанӣ бошанд, ба кӣ бояд гӯянд? Ja, vielen Dank für die Frage. Sie sind auch sehr gut informiert. ташаккур барои саволатон. шумо хеле хуб огоҳ ҳастед. дар ҳақиқат бонки олмонии рушд KfW ду нерӯгоҳи барқиро дар Бадахшон маблағгузорӣ кардааст. тобистони гузашта боиси ифтихори ман буд, ки дар ифтитоҳи нерӯгоҳи Себзор якҷо бо президенти кишвари шумо иштирок намоям. роҳбари ҳайати Иттиҳоди Аврупо низ ҳузур дошт. маблағгузорӣ аз 500 миллион сомонӣ кӯмаки рушди Олмон иборат буд ва 25 миллион аз буҷаи Иттиҳоди Аврупо сармоягузорӣ шуда буд, ки Олмон, тавре ки шумо медонед, дар он саҳми назаррас мегузорад. аз ин рӯ, ин нерӯгоҳ саҳми назаррас дар таъмини барқи Тоҷикистон хоҳад дошт. ҳадафи Олмон низ таблиғ ва дастгирии энергияи сабз аст. нерӯгоҳи дуюм дар ноҳияи Мурғоб буд. мутаассифона дар ифтитоҳи он ман инҷо набудам, аммо чанд сол пас тавонистам аз ин нерӯгоҳ боздид кунам. дидам, ки нерӯгоҳ ҳанӯз ҳам кор мекунад. ман аз зинапояи моҳи шакл ба таври хоса таъссурот бардоштам ва мафтун шудам. моҳиҳо бояд аз обанбор ба обҳои амиқтар ва баландтар бираванд, то афзоиш ёбанд ва ҳаёти худро пеш баранд, ки ин аз дигар манбаъҳо фарқ мекунад. мо ба таъмини ҳифзи муҳити зист диққати зиёд медиҳем. ман дидам, ки чӣ тавр моҳиҳо бо хубӣ ба поён ҳаракат мекунанд ва ба чархаҳои агрегат худро намезананд ва ҳаёти муқаррарии худро идома медиҳанд. ман бо мардуми Мурғоб суҳбат доштам. ин воқеан аҷиб аст. 10 сол пеш ин маҳал барқ надошт. акнун онҳо барқи
تحقیقات منتظم دارند که از دیگر جایهای اهالینشین خیلی دور است. در آنجا رشد بزرگ اقتصادی و اجتماعی به عمل آمده است. مردم خیلی خوشبختند و منتدارند. آنها می‌دانند که آن را آلمان مبلغ گذاری کرده است. در این حالت تشکر واقعاً به اندازه‌سپارندگان آلمان باید روانه گردد. اما چنین باوری دارم که در جهان باید یک چیز ساخت تا ما در رشد کشورهایمان به یکدیگر کمک نماییم. یعنی این به معنای آن است که همه ما از یکدیگر باید منتدار باشیم. Danken wir auch Allah sozusagen. سپاس به شما جناب سفیر برای یک شرح مفصل. ولی من نمیدونم شما تا کدام اندازه خبر دارید، زبان آلمانی یک سالهای در تاجیکستان توجه خیلی زیاد بود به زبان آلمانی و حتی بعضی نفرها به این فکرم بودند که این قریب زبان دویمی تاجیکان شده است. به این درجه توجه بسیار بود و یک جمعیتی آلمانی تاجیکی هم تأسیس یافته بود که راهبرش الکساندر خایزر بود. یاد دارم اینه. همین حاضر به همین فعالیت همین جمعیت شما چگونه بها میدید؟ Ja, vielen Dank für diese. بله، برای این سوال خیلی مهم از شما منتظرم، زیرا مهم است که درباره چاره‌بینی‌های فرهنگی نیز صحبت کنیم. در حقیقت من می‌دانستم که زبان آلمانی در اینجا مدتی طولانی نقش پیشبر را بازیده است، به خصوص در بین زیایان در ساحه علم و متاسفانه ما این موقع را از دست دادیم. من فکر می‌کنم که سبب این تحولات زیاد است. یکی از آنها مسئله جهانی شوی و نفوذ زبان انگلیسی است. اول همه زبان انگلیسی را می‌آموزند. من باوری دارم که مقاومت به این روند بی‌معنی است. ما باید از آن چیزی که در اینجا میراث گرفته ایم خیلی بهتر استفاده بریم تا باوری حاصل کنیم که زبان آلمانی در این کشور و در بسیار کشورهای دیگر بخصوص در اروپای شرقی نقشی مهم بازد. عین زمان 35,000 نفر در تاجیکستان زبان آلمانی می‌آموزند. ما 5 مکتب آلمانی داریم که در آنها زبان آلمانی همچون زبان اولی خارجی است و ما تمام کوشش را به خرج می‌دهیم تا امکانیت‌های آموزش زبان را باز هم بهتر سازیم. زیرا ما نیز از وضعیت کنونی قناعتمند نیستیم. اما مشکلی در تامین آموزگاران آلمانی است. حقیقت عادی این است که آدمانی که اینجا به زبان خارجی مخصوصاً زبان آلمانی را خوب می‌دانند، اکثر وقت از کارفرمایان خارجی پیشنهادهای فایده‌آور می‌گیرند یا امکان رفتن به خارج دارند. از این رو شماره آموزگاران زبان آلمانی اینجا زیاد نیستند و این است مشکلی. با آینده نگاه کرده من باور دارم که سخن درباره زبان علم کمتر و درباره زبان جوانان می رود که شاید می خواهند برای کار یا زندگی با آلمان بروند. طوری که شما می دانید در آلمان امکانات های نو زیادند. ما درهای خود را برای مهاجرت مهنتی باز کردیم و بسیاری ها می خواهند از این استفاده برند و قدم اول این است که آنها باید زبان آلمانی را دارند. اکثر وقت این در مؤسسه های خصوصی امکان دارد که ما با آنها در تماس هستیم و کوشش میکنیم که آن را تبلیغ کنیم. در رابطه با سوال شما درباره جمعیت آلمان و تاجیکستان تا جایی که من میدانم این از سال 2001 این جانب یعنی 25 سال باز وجود دارد و آنها کار خیلی خوبی را انجام میدهند. آنها اساساً چاره‌بینی‌های فرهنگی، چاره‌بینی‌های فرهنگی تاجیکستان را در آلمان نمایش میدهند. اینچنین تبادل دانشجویان و بسیار چاره‌بینی‌های دیگر را تشکیل میکنند. ما یک جا خوب کار میکنیم و من از این سازمان برای سهم شخصی آنها در سهمگذاری در رشد فرهنگی ما و برای باز هم نزدیکتر کردن خلق‌ها خیلی منتظرم. Unsere Vision, dass die Völker auch noch näher zusammenkommen, beizutragen. سپاس با شما جناب سفیر و واقعا یکی از آهنگسازان توانای ما جناب فیروز بهار شهروند آلمان هستند. همین لطفاً بگویید که یگان چاره‌بینی در آلمان مثلا با اشتراک آن کس در نظر هست یا نه از جانب سفارت اگر پیشنهاد شود؟ Es gibt ja weit über 10.000 Tadschiken. در آلمان بیش از 10,000 تاجیک از جمله بسیاری از رسامان زندگی میکنند.
масалан як сол пеш ман дидам ки ҳайкали хирси Берлин барои Тоҷикистон аз ҷониби як рассоми тоҷик ки низ дар Берлин зиндагӣ мекунад сохта шудааст ва мо ба намоиши ин рассомон низ таваҷҷӯҳи зиёд дорем. Аммо агар чорабиниҳо дар Олмон баргузор шаванд, пас ҳамкори муҳтарами ман сафири Тоҷикистон дар Олмон ҷаноби Имомиддин Саттуров ки дар Берлин барои Тоҷикистон корҳои аъло ва пурсамар анҷом медиҳад бояд ташкил кунад. Аммо мо албатта хеле хурсандем ки пешниҳодҳои онҳоро баррасӣ ва дастгирӣ намоем. Ihre Anregungen natürlich sehr gern auf. تشکر به شما جناب سفیر. واقعا یک نفر از متفکر به اندیشه من، هم نویسنده، هم متفکر و هم شاعر سطح جهانی یا هم گیوته، این نفر، این ادیب عالم شمول به درجه زیر تاثیر غزلهای حافظ شیرازی که یکی از بزرگترین شاعران ادبیات کلاسیکی مردم ما، مردم فارس زبان است. حتی یک دیوان هم دارد با نام حافظنامه نام دارد و برای آنکه همین پیوندی مردم فارس زبان یا تاجیک با مردم آلمان استوارتر شود، همین سفارت شما مثلا در اندیشه نشر یا ترجمه، بهترش ترجمه همین اثر نیست یا که یک اثر دیگر است، یک اثر دیگر گیوتی هست با نام رنج سردن یونو ورتر، رنج ورتر جوان، که مثلا من شخصا هنوز صنفی 11 میخوندم، یکم بار وقتی همین اثر به دستم افتید به زبان روسی، اینا با اشک چشم خونده بودم، چون در اون درباره یک محبتی نامراد بود، یک عشق عملی نشده، عشق در نیمه راه مانده بود و من گریسته خوانده بودم رنج والتر جوان. همین مثلا امکانی ترجمه کردن یا پیشنهاد کردن و خوانندگان تاجیک نیست. Ja, Goethe ist in der Tat бале, Гёте воқеан машҳуртарин нависандаи олмонӣ аст. ҳатто як зарбулмасали машҳуре ҳам ҳаст ки мегӯянд Гёте хуб буд. Ман фикр намекунам ки имрӯзҳо дар Олмон Гётеро зиёд мехонанд. Мардум адабиёти муосирро афзалтар медонанд. Аммо Гёте дар мубодилаи шарқ ва ғарб нақши муҳим бозидааст дар баробари Ҳофиз, чунон ки шумо мегӯед. Мо инчунин хушбахт будем ки соли гузашта дар душанбе намоишгоҳи рассоми олмонӣ Гюнтер Укерро доштем ки ҳамин мавзӯъро омӯхтааст ва дар осорхонаи миллӣ намоишгоҳи бузурге дошт. Аз ин рӯ мо аз аҳамияти Гёте огоҳ ҳастем. ҳамкорони ман ба ман мегӯянд ки ду китобе ки шумо зикр кардед аллакай ба забони тоҷикӣ тарҷума шудаанд, аммо мо бешубҳа метавонем андеша кунем ки чӣ гуна ба чопи минбаъдаи он кӯмак карда метавонем. даромади гап сафорат айни замон тавассути дигар созмонҳои олмонӣ дар тарҷумаи як асари бисёр муҳими барои таърихи тоҷикон ба забони олмонӣ ва ҳаммаблағгузории нашри он иштирок мекунад. аз ин рӯ мо дар ин самт низ фаъол ҳастем. ғайр аз ин, инчунин мо Гёте институт дорем ки фарҳанги олмониро таблиғ мекунад ва дар Тошканд фаъол аст ва таҳти роҳбарии нави он дар Тоҷикистон нисбат ба солҳои охир хеле фаъолтар хоҳад буд. аз ин рӯ аз ҷиҳати фарҳангӣ корҳо пеш мераванд ва беҳтар мешаванд. auch kulturell weiter und aufwärts. تشکر به شما جناب سفیر برای جواب مفصل و بگویید که تاثیرات شما از تاجیکستان در مدت این 3 ساله که در اینجا فعالیت دارد چگونه است؟ مثلا به اندیشه شما بهترین چیزی که از تاجیکستان در تاجیکستان دیدید یا پیدا کردید چی بود و بدترین چیزی که شما میخواهید که همون چیز اصلاح شود کدام است؟ Ja, natürlich das ман касе ҳастам ки кӯҳҳоро хеле дӯст медорам. сафар ба Искандаркӯл барои ман хеле таъсирбахш буд. инчунин сафар ба мавзеи Чилдухтарон, ман қиссаи онро хеле таъсирбахш дарёфтам. он достонеро ки паси он истодааст ва он чилзани ҷавоне ки аз зӯроварии мардон фирор мекунанд. ин як достони муҳимест ки моро воқеан ба ҳайрат оварда буд. албатта, аммо пеш аз ҳама одамони ин мавзеъҳо аст. ман ба наздикӣ дар атрофи хонаам дар канори дарё қадам мезадам. ғуруби офтоб буд ва писарбачае ки тақрибан 7 сола буд дар пеши хонаашон меистод. ҳамчун олмонӣ ман ба ӯ салом надодам.
танҳо рост пеш мерафтам ва ӯ гуфт хуш омадед. яъне ин эҳтироме ки дар ин ҷо вуҷуд дорад, аммо махсусан муҳаббати гарм паси он ҳуфтааст, ба ман хеле писанд аст. чизе ки ба ман камтар писанд аст, ин мушкилии пиёдагардӣ ва дар ин ҷо воқеан аз он қаноатманд нестам. дар шаҳр хеле мошин зиёд аст ки аллакай дар васоити ахбори омма низ баррасӣ мешавад. ин барои пиёдагардон ва дучархаронҳо душвор аст, аммо шояд мо дар оянда лоиҳаҳои муштарак таҳия кунем то ҳолат барои пиёдагардон низ беҳтар гардад. чизе ки ба ман дар ин ҷо низ писанд аст, ин аст ки занон то чӣ андоза омодаанд дар рушди ҷомеаашон дар ин кишвар саҳм гузоранд. умедворам ки онҳо нақши худро дар оянда якҷоя бо тамоми қишри ҷомеа муайян кунанд ва ба пешрафти ватанашон саҳм гузоранд. мо бо ҳамкорӣ бо Тоҷикистон тамаркуз хоҳем кард то шароити кишвар барои сармоягузорӣ беҳтар шавад. дигар ман бояд бигӯям ки дар Тоҷикистон буданро хеле дӯст медорам. ман фаслҳои ин кишварро дӯст медорам. аз лижаронӣ ва сайругашт лаззат мебарам. аз пойтахт ба ҳар ҷое ки мехоҳам меравам ва он ҷое ки шароит имкон медиҳад меистам. хӯрокҳои он ҷо хеле болаззат аст, зеро онҳо нисбат ба маҳсулотҳое ки дар олмонанд хеле табиитаранд ва иловаҳои химиявӣ камтар доранд. малинаҳои ин ҷо сифати аъло доранд. робитаҳои мо бо ҳукумат хеле хубанд. аз ин рӯ ман дар ин ҷо худро хеле бароҳат ҳис мекунам ва умедворам ки метавонам чанд муддати дигар бо шумо бимонам. мо муносибатҳои ду кишварро хеле хуб инкишоф медиҳем. дар рушди ин кишвар саҳми бузурге гузоштаем. аз нигоҳи сиёсати иҷтимоӣ ба мувофиқа расидем ки мо тамосҳоро байни шаҳрвандони мулкӣ низ тақвият медиҳем. ман дар ин ҷо имкониятҳои минбаъдаи рушдро мебинам ва мо дар ин самт низ кор карда истодем. кӯшиш мекунем ки бо ҷавонони ин ҷо бисёр кор кунем ва мо бояд одамонро боз ҳам бештар муттаҳид созем. Dass ich noch einige Zeit bei Ihnen bleiben darf. ташаккур ба шумо ҷаноби сафир. ва ба андешаи шумо ҳамин монеаи рушди ҳамин ҳамкориҳои ҳарду ҷониб кадом аст? Zum einen würde ich sagen, dass sich die Beziehungen eigentlich gut. албатта масофаи ҷуғрофӣ низ як мушкил аст. он чизе ки моро ҳанӯз қаноатманд намекунад вазъи муносибатҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ мебошад. аммо ин чиз самти сиёсати мо барои солҳои минбаъда аст. ҳоло мо як ҳукумати нави федералӣ дорем ва таваҷҷӯҳи мо ба рушди бозорҳои нав равона гардидааст ва мо ба ҳамкорӣ бо Тоҷикистон тамаркуз хоҳем кард то шароити чаҳорчӯба барои сармоягузорӣ беҳтар шавад. зеро сармояи олмон ба он ҷое мехоҳад сафар кунад ки шароити беҳтар пайдо кунад ва мо умедворем ки ин сармоягузорӣ дар оянда боз ҳам бештар хоҳад буд. мо аллакай тирамоҳи соли гузашта як ҳайат аз палатаи савдо доштем ки онҳо аз сафарашон ба ин ҷо хеле қаноатманд буданд ва мо умед дорем ки онҳо имсол бо соҳибкорон боз ба Тоҷикистон бармегарданд. Versuchen wir hier wirklich neue Impulse zu setzen. саломат бошед ҷаноби сафир ва таманнои шумо ба мардуми тоҷик. Ja, ich hatte gestern die Ehre vom чанде пеш ман бо хушҳолӣ дар қабули муфтии Тоҷикистон барои суҳбати тӯлонӣ ҳузур доштам ва ӯ гуфт ки муҳим ин аст ки одамон новобаста аз динашон бояд бо дили пок зиндагӣ кунанд ва мақсадҳои некро пеша кунанд. ва ин аст он чизе ки ман барои олмониҳо ва ҷавонони тоҷик низ орзу мекунам ки мо кӯшиш кунем барои манфиатҳои умумӣ амал кунем ва бо тамоми садоқати худ барои беҳтар кардани муносибати кишварҳо кӯшиш кунем ва он гоҳ мо хушбахт хоҳем буд ки кишварҳои мо хушбахт ва пешрафта хоҳанд буд. ман ба ҳама хушиҳои зиндагиро орзу мекунам. саломат бошед. Alles Gute. Salomat Bushet. ҷаноби сафир хуш омадед. бинандагони азиз, ин буд барномаи навбати чархи гардон бо иштироки сафири Олмон дар Тоҷикистон ҷаноби Йорк Шугар. зинда бошед.